Pamirsa vaksinasi rabies muali Kelimbakang, ring hewan penular rabies HPR, Banjar Pengajaran Kaler di Seberangbang Kecamatan Negara. Petugas saking Kecamatan Negara maut saha nagingin anceng cakupan vaksinasi ulung 10% ring genah sane kepanggih kasus rabies. Koordinator Medik Veteriner Kecamatan Negara, Dr. Hewan Ninyoman Citra Susilawati Mausang vaksinasi kelanturang santukan kepanggih korban cegut asu positif rabies ring tanggal 3 siki Desember lintang. Vaksinasi puniki kalimbakang risampun asil asu positif rabies saking laboratorium BB Vet dan Pasar ring tanggal 7 Januari. Anutin vaksinasi darurat sanes sampun kemargiang kauningin wenten 6,5 ukud asu miwa 11 ukud meong sampun molihang vaksin. Manut dane vaksinasi emergensi pacang rajak kemargiang mangde side manggihin vaksinasi ulung 10%. Lianan punike klian Banjar Pengajaran Kaler Ipu Tukarang ngicenin apresiasi ring pangupaya petugas vaksinasi sanes sampun tedun langsung ke Banjar Ipun. Karang mausang yening ring widangan ipun kauningin ake krame sani ngubuh asu. Krame sani keni cegut asu ring galahi lintang sampun molihang par ring puskesmas miwah RSU Negara. Paiketan ngaptiang melarapan vaksinasi puniki sida nambakin panglalah rabies ring Berangbang. Surya Dharma Bali Pos Nguningayang.